Okay guys, baru je keluar daripada Nilai. Dah sampai pun dekat KL. So hari ni going to try to test the capability of this EV. Masa aku datang dari Penang ke KL hari tu, memang aku try the best I can untuk tekan minyak, tengok macam mana penggunaan bateri usage dia. So today, now that I know apa capability of this car, what I want to test hari ni adalah ketahanan bateri dia. Sebab kalau aku tengok kebanyakan review, bateri kereta ni boleh tahan perjalanan daripada KL ke Pulau Pinang dengan one time charge only. But currently aku punya bateri adalah dekat kapasiti 90%. So not sure it can survive or not. Kita tengok macam mana nanti. Aku cuba untuk control tak tekan minyak terlalu ekstrim, kan. Aku akan cuba control. Maybe aku akan pakai ICC, auto cruise function dia. Maybe we'll lock it in at around 100. Sebab bila aku tengok review, kebanyakannya kata 100 km/h is the best if you want to save the energy. Dan at the same time aku tukarkan mode kereta ni ke eco mode. So kita tengok if the cars really up to the expectation, boleh bertahan KL ke Pulau Pinang one time charge. Okay, jom. Okay, we are going out from KL dengan bateri 87%. Okay, kita menghampiri Tanjung Malim and battery is at 70%. Currently it's 48% and we are now dekat Tapah. I think there's a chances that we don't have to charge sebab kita dah dekat Tapah and it's still 48%. Kita boleh sampai Penang without charging. Wow. Let's see macam mana nanti. Okay, sekarang kita dah dekat Sungai Perak dan bateri currently ada dalam 25%. Okay, by the way guys, cuba tengok tu. Aku rasa dia nak parking, dia tertekan minyak, dia terlajak masuk ke parit. What a day. Okay, aku nak pergi toilet kejap, nak pergi pipi. Anak-anak nak pergi toilet tak? Jom. Okay, jom. Okay, right now kita dah dekat Taiping, but bateri sebenarnya tinggal 11%. To be fair, tadi kami charge tu dekat Nilai. So dari Nilai ke KL dah take out dalam berapa? 10 ke 15% macam tu lah kan. So we're going to top up sedikit dekat Gunung Semanggul. Kemudian kita akan teruskan perjalanan. Tak perlulah nak charge banyak sangat. Just apa yang perlu je. Sebab balik nanti kita charge. Okay, it's while charging 36%. Aku rasa dalam 40% kita dah boleh gerak lah. Actually, aku dah sampai dah ke Penang. Tadi kita orang terpaksa juga recharge dekat Gunung Semanggul sebab bateri tinggal 9%. Sebabnya kita orang start the trip from Nilai. So by the time sampai KL tu dah consume around
15% macam tu. So it's not fair lah. Jadi kita orang top up balik tadi. But right now we going to my parents house sebab kita orang nak kejar untuk pergi berbuka puasa kat sana. The result from our test tadi, we actually get around Gunung Semanggur sampai dalam 9% bateri macam tu. But it's actually fair sebabnya kita orang start the trip from Nilai. So Nilai ke KL tu dah consume almost around 5 to 15% of the battery. Awal tu dah guna 5%, kemudian pakai lagi 15, so dalam 20% dah gone like that. So fair lah kita orang top up lagi sekali dekat Gunung Semanggul. And aku rasa kalau bawa around 110, 100 to 110 macam tu, should be able to drive without charging from KL to Penang. Okay, jom kita pergi ke rumah parents aku kejap untuk berbuka puasa kat sana pula. Tapi rasa macam power jugalah sebab boleh buka puasa at 2 of our parents at the same weekend. Kita tak pernah buat lagi macam tu. Berani. Ini dah 1 hari bulan dah. Okay, dah sampai. Jom kita masuk. Hai Ma. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa subscribe pada Hanis. Dah habis, jumpa di vlog esok. Korang semua memang terbaik, memang heboh.